nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyera kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Reka basuhuze kandi mbifurize umugoroba mwiza. Uyu munsi w'akazi rimwe ni umunsi wo mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu Kirambi TV 1 ibahaye ikaze kugira ngo mubane nayo ibageze amakuru yacu y'umugoroba. Ijwi ni ry'umunyamakuru Faustin Byiringiro mumaze kurimenyera. Reka mbaheze ikaze kandi nabashimira ko mukomeje kutwandikira ko muri kumwe natwe mukurikirana amakuru yacu umunsi ku wundi tubagezaho. Reka duhere mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ni nyuma yaho tubagejeje amakuru mu gitondo ko hari indege zitagira pilote amadrone ari mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mu kirere, akaba yahavyukiye yahiriwe. Ni nyuma yaho kandi tubabwiye ko umwaka w'amasomo watangiye ku mugaragaro mu gihugu cya Kongo hose muri rusange, by'umwihariko hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Vyagenze bite? Twiriwe dute? Nyuma y'izo ndege banafunzi bafunguye umwaka w'amasomo gute? Ni mu Kirambi TV 1, reka tubane namwe tubagezeho amakuru yacu uko vyifashe. Ni kuva mu ntangiro z'iyinga rishize nibwo twagiye tubagezaho amakuru umunsi ku wundi, ijoro, amanywa, igitondo, ko hari indege zikomeje kuzunguruka mu kirere c'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe, ndetse zikagira na hamwe zigenda zirasa nko mu Rugezi, zikarasa mu Mikenke, zikaba zanarashe ijoro ry'iyinga buca ari n'akazi rimwe ahitwa Kirumba ni hariya mu Cabijombo, ahitwa ku musozi witwa kwa Gasumari, niho drone yabashije kurasa. Uyu munsi wa none vyifashe bite? Nuko mu ndege ziriwe mu kirere ca hano mu karere ka Minembwe, ariko ntizabashije kurasa, zirasa n'ikaho za kuzifata map cyangwa se données yo kugira ngo zikomeze zigabe ivyo bitero mw'ijoro, dore ko ariko zikunze kurasa, ariko Imana yakinze ukuboko kugeza amasaha ntaho zirarasa. Ayo masaha turiko tuvugana ni mu masaha y'ijoro isaha 2, tubagezaho aya makuru. Drone iri mu karere ka Minembwe mu kirere c'akarere ka Karongi kiri mu burasirazuba bw'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho niho drone iri. Ni ukuvuga yuko kuva umunsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu w'iposho w'iyinga none n'akazi rimwe, drone zikomeje kuzunguruka mu kirere ca hano mu Minembwe, ndetse mwumvishe amakuru twagiye tubagezaho ko yagiye irasa, bwa mwishu irasa ni mw'ijoro ry'iyinga buca n'akazi rimwe yarashe hariya kuri Kirumba ishaka kurasa mu maposition ya twirwaneho. Ni muri wa mugambi nanone dukomeje kugenda twamagana ndetse tunasaba bafite amajwi arangurura, haba itangazamakuru bitari twebwe ndetse n'ahandi hatandukanye, kugenda bamaganiye leta ya Kongo na leta y'u Burundi bahagurutse rimwe mu gusenya no kugira nabi ndetse no kwica no kunyaga amatungo y'abaturage batuye hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Iyi drone ikaba muri aya masaha iri mu kirere c'akarere ka Minembwe, bivuze kuko umwanya n'umwanya ishobora kubagezaho amakuru yandi, bitewe n'uko ikomeje umugambi wayo kugenda isenya no kwica abaturage b'akarere ka Minembwe. Vyumvikana uko leta ya Kongo, igisirikare cayo n'ic'u Burundi bakoresha imigambi yo kugaba ibitero vy'indege mu mihana irimwo abaturage, bakarasa mu bana, mu bagore, mu bagabo, bakangiza amatungo, amafragment agafata abantu bagakomereka, abandi bagapfa mugabo amazu akangirizwa. Ni ibintu mu bantu bakomeje kwibazaho kugeza n'aya masaha, babona kuko ari umugambi wacuzwe kandi ukomeje, ariko turizera kuko bizagera kw'iherezo, kubera kuko intambara yo hasi bayinaniwe, n'iyo mu kirere ntabwo bashobora kuyishobora, unaniwe iyo hasi ntabwo iyo mu kirere ushobora kuyishobora. Nuko bimeze. Umwaka w'ishuri watangiye hano mu karere ka Minembwe, amashuri ya hafi yose y'akarere ka Minembwe yakiriye abanyeshuri, ndavuga abavyeyi bohereje abana babo ku mashuri, bagiye gusoma, batangije ubona mu nzira hariho ama uniforme
ya bleu blanc, ni ukuvuga ngo ipantaro cyangwa se ijipo rya bleu n'isimisi y'umweru, abana b'abakobwa n'abahungu berekeza ku ishuri, haba ku mashuri y'ibanze n'aya segonderi. Kaminuza ntabwo barafungura, ariko umwaka w'ishuri watangiye neza cyane. Umuyobozi w'uburezi mu karere ka Minembwe, Bwana Ruhanga Paul wa Sud-Division Fizi 5, yasabye abana kwiga bashishikaye, dore kuko nibo kazoza k'ejo ka Minembwe, nibo kazoza k'ejo ka Kongo, nibo dutezemo impinduka zishobora kuzakamira abakongomani cyangwa se abakongomani b'ejo. Ndavuga akazoza k'ejo ka Kongo kari muri bo, kandi bakiga n'umwete wose kugira ngo bazazane impinduka mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko no muri rusange igihugu cya Kongo. Mwabonye namwe kuko nanjye nabibonye ku mbuga nkoranyambaga, hariya mu mujyi wa Uvira, abiyita abajenerali b'abazalendo b'amayimayi bashigikiwe na leta ya Kongo kuja gucungira umutekano hariya mu mujyi wa Uvira, batanga amawodiyo ku mbuga nkoranyambaga ko badashaka general wo mu bwoko bw'abanyamulenge witwa Gasita Olivier. Gasita Olivier yari yatowe nk'umuyobozi wungirije w'igisirikare muri Kivu y'Amajepfo, nyuma yaho mbere y'uko M23 AFC bafatiye kariya gace, bakaza guhungirisha biro yabo y'ibiro ya Sud Kivu by'agateganyo hariya kuko babivuga hariya Uvira. Gasita Olivier ni general misize warizama muri Maniema, muri Isangani yarahageze, yamaganywe n'imbaraga zabo zose n'abariya biyita abazalendo, mitwe y'inyeshamba ya mayimayi. Ati ntabwo tumushaka, n'umwe mu bagabye umujyi wa Bukavu mu maboko ya M23 AFC. Ariko kandi ibi nza nkunda kubivuga, wavuze ngo intambara ni agapfizi kimireza abantu bose. Ntabwo umuntu ashobora kumenya ko mu gisirikare cya Kongo umuntu w'umujenerali bamwangira ko aza aho imitwe yitwaje intwaro iri, kandi abamutumye kuhakorera aribo batije umurindi iyo mitwe yitwaje intwaro. Ejo bundi mwarabibonye bakingirana abantu mu makanisa, bafata abantu mu modoka, harimo famiye ya Leta Colonel Bisore Patrick waguye mu mpanuka y'indege hafi na Gisangani, bakavuga ko batashaka ko baja kuzika cyangwa se guhamba umuntu wabo, ko imodoka bafite ziri mu bisasu ngo zoherejwe na M23. Iyo ni imirindi yose bikanga y'amadubu. Umunsi bazobatemberera bakaza kubaramutsa hariya Uvira, bazoba bazi icabateye. Ni ukuvuga ngo bazobakubita agashi bababwire ati nimucecekere aho ngaho, twaje reka tubarindire umutekano. Reka mbashimire cyane, kandi nibivuze kuko ushaka wakwitonda kuko ibyo bene babo bazize nawe yabizira. Bivuze kuko intambara iri mu karere ka Minembwe ntabwo iriho honyine, iri ahantu hose umunyamurenge atuye. Niyo mpamvu rero mahanga n'abandi rero batarayibera bafite amajwi yarangurura cyane nk'itangazamakuru hirya no hino, n'abandi bafite amaboko yo kwandika bagomba kwamagana bino by'akarengane bikomeje kubera abanyamurenge cyangwa se abatutsi batuye mu gihugu cya Kongo. Murakoze cyane, murakabeho. Umunyamakuru ni Faustin Byiringiro.